Tangan dari bulan November na bujiot, otik ko na hataon. Bilo na dua juga, asal pilo koki balu ay sanongan. Pilo tadi itu bulan bujibi pangamuan. Asal itu berarti no bakal bulan parau na. Otik itu saya di rumah tuh hamil tujuh minggu kan. Saya bulan kama di tapi nak sura. Sewani bahasanya harus kami tuh hamu na ulu nama. Tazara. Mengata mali tuan fumata maulaya tuata. Mengata merasa orang kami nama cara perbukasan buru kami buru cara kami sebagai orang itu hatta. Jelasnya rohani membawa dek si dia dek si mudur akiat pangudur orang kana uli nadeng kan tujuan neon buru nami do helanani jala tuktio babat partidian na tujuan neharion asa ni solo main na saat tuata samu nami na tinggal di hudao Utahayang, Udajulu, Aruang, Pinagkakan, Tuhun, Rongas sa Untok, Betalo. Oke. Kau lempang kopi tahu sih. Tidak. Tidak penganon, tuh. Pemerintah sedepan.
nama jalo perbogason buru nami dohot hela nami mulai marhiti matutu ala di papoto namang buru nami marga majuta goinna tulang ni hela nami marhiti para sidoli mahida saonaria teh jadi di namparasotan buru nami do hela nami nungga tunggodang di jalo kami sinami ni borutay noek pe ala na sisada boru may da sonari sisada anak pasaton nami do otik berang sinamok ni borutay asat titip banat ito ba kulang-kulang pangarap na otik sa dia be na boy pasat tamu sinamok ni borutay tuwa mo para sidona tuwata magoy bas-basuna lasra rohamu macalo buti ma Jual pasang na jo, anong bimumisa ka naman pasang jaro hamuan. Ano pe? Ito oro tiyo. Naktiwi kitang yun sa sawon. Mandulong dia lusi. Kami markas kami nakulat itu bukuan. Jadi kami tetunggu dohono nami turang. Ala hubo kami do takas guru arwad do pakahali. Alai di tikion. Songoni dohoro panganahona di rohani Tuhan tak. Aturanna bun tulang kami gabi pahutunan jarak dari nami. Batuhan do na mga turik. Dihila na roha hidup ni rohatai jalan akan ipetak mas udah lohani dan di jalohamu upas pasal parani di pasar tamu do tuhani beremu si majutak oleh tema satu lam jadi open wae anggo hami nang barane han na totok do hono nami turang du jalohami onno ai tori paribenan ba kami pe martangyang matua mata na matua de bata sai tu gabe na matokwa puna mi tua kakikin na nengro gajang umura tu ngarok pa si pikiran na tun sada tuduru mahatama tutok-tutok tahu jadi kompetisi na kami Polo yudono totok dohani na marbol alai nakle bulu tulangan dia do jadi si dohono nami molo adong na kurang bumi nak pito tuarwa kolao adong gohani songon na duduan di son namar hahaduli di parada tanot dohot aruan jadi sotung diri po na daw tutur musyak kami ala posono peo sa sitong dos maha di rohamu kami doho bapa di son jadi bolong na hurang dudi perjolo maho tutulang mo lumobiak kanak kondisyon na jonok galabong jabong laho akka mangido akka panuturion siya nakamong mo kanak kurisok do parumay jadi panguduan namin ito mata na martua ni bata dito ngos mahagabiyon hamoraon do hasangapod di among tuwa katik kinanang ro buti na si doli namin baik kamu jo musik na hopak pada mengunjungi yang itu hidangan Tuhan kita itu juga seperti kenon adong bisa buat kami ulas
Hulu-hulu ko to ulos gajang rabu. Asa gajang mau murmo tujulan niya rin. Hulu-hulu ko ito storok. Pinopper. Torok manak pinopper mo tujulan niya rin. Mahitutan yang nami kamat-kamat yang sebatas ulosan. Tumatakas sutan daho ito. Jalan tumatakas tidak ho kami. Dan adong nabuhi tardok kami to hamo ito. Takas do. Kita naman siya jejua. Takas do kita namas pailikan. Asa to has ulog ta sa daron. Napason ito sa pehonok kumaulosom. Asa sampai mapaggabihan. Sampai matupar horasat tuhoy ito tujulan nga ron. Marhiti parumami. Duhot hila namin. Asa ka panangyo matamartua di bata sa luhu na disapok na ito namin. So kung ba ito, sanay pa sa panama ulos pasako to. Asa mas maroham, jatong maon pagbayaran namin. So kung ba, amang parmusik namin. Banda mo masani na upar asa ulos kami ito yung iboto namin. Tujuan aku Andang ulaw Maria Kakyalong usaw Mangide na masa Marcos Niro hado teman-teman tua di datang Margugo duhamu tiduluan niaron marhiti tangyang nami Anggiyat rumah tangga munaon di batangan matuna amang takas do dibutuhan kamu nong bertadan takas do dibutuhan kamu na masih haholo di baga seperti kianon rumahan na binug kamu na pasariti ini ulusan namin mahamon ang giyat marhitan yan namin di pas-pas teman-teman tua di bata mahamon di rumah natin tim marbori sahak matok kamu tu sawang matua marsugod dungamu atau mi sahat saur matua memang Doto itu namabuk ke persaripion dan ngong natamat kami pinison dan ulo tamat alay di dia pertamat nami di nama siya jual di nama siya elita itu pertamat nami ayang bersuara yulu gugu sepatah suara yulu tayo sepatah molo gugu ibana adong maras pikiran molo tayo ibana
tong adong si pikir. Di bahini suku nombay. Ido holong ate nando. Songon na sipok, songon na guguswara. Ate nando. Oke, jadi semua lima dihamu padua. Torok do Rabu ni uloso. Martanya kau itu mata mertua di bata torok manang pinapar muda. Asa mertua hami natutua muda. Maranak marboru mahu tudulan nyarion. Asa dong tugu-tugu muda. Masih aku pak kamu na. Dina mga luluy mo si Ganupari. Ido namar kasokota. Dang adong tubuarta tu portipion. Dang Victor Mamora. So tung masih dalihat kamu subuh. Dang au, dang ko. Lain kita. Jala horas-horas mah kita tuduluan dari. Bahada siap kami amang permusik nami. Asa sampai mana na ulos selawan. Pwede mong manahumbal tusi. Mulai sa dariwan buluhu patuduhos sa manon ikabotohan mo maahagwar niyo. At kina, buluhu sa peho nun anong manang tangang jawa. Di para daton maunggwanong muna. Tu hula-hula naman tumarga aruan. Songoni nang dihamuna marhahamarangi Raja Kuku. Songoni mamang ulosor mandaro natin mandarhela magwarnyon asa marsiajar hamuna hadang bumaon ate bolonong ni hadangon bati lepas maiba siyan haposoon kulak kuberek kamu amang nasugutan ngamarjas berarti haposoon nung maditinggalog kamu na las subatakas manibotari nyarion sapeho manang mandari sunate mandarhela ngadong be hula-hula ngadong be simatuang ngadong bukaw mo pagtuturo at tina amang asabuya do ba ni buhurot to ma burjuhurot to mamartangiya denggam ma iba marsahuta denggan ma iba namar hula-hula boruate dison ulos selaw mandar helaw natin
komen na mana pehot tu hilat ka asa takas ka dahwa te ba tu siamun na ba nombo tu siamun ba tu oke ima buwan namang tu para datang boloro tu marga aruan hutahayan huta julu huta gaon si torus pakemidabang bayate dan doh tu si majuta takas maida pakai wangda oke napatuluhan ngadua huta sahat napatuluhan namang dang adong dia hati huguguru mangulat tuduluk ng tuturuan ng mapatanggung jawab kepadua bolotong di berkop yang mga umar niyang ala di ulaw-ulaw doy. Iya. Kalau saya terbuka memang begitulah itu. Tak kubo hari mati yun. Kaju nang. Sabuy hey day kola. Biaran ma burjuni hula-hula. Kalau sama lah. Ya sama. Happy. Ali pamata siya sa plalo. Terbigi. Boleh tu mana tulak? Sampai Priamang, Inang, kita naik dulu dari genset ke listrik biasanya aman, Inang. Dan menunggu das di Botario, toktong di dongani Tuhan ulang tahun. Ibadah sati kionida, tong mengidoa Tuhan, kalau menida, poson di boruko mengacuma, ajar-ajari boruko nida, asabui, gabe pamain na berjudi jolong, boy tinggal di jolong, ada. Boleh nak tulak? Baruku ingat deh ingat inang jamita nakim ikut tio bukamu paduai model ngolumuna na menempuh rumah tangga mula dibereng sesugi usia oso malang matua tidak menentukan untuk menuntun satu rumah tangga alai ikon adong dodos niro hamuna masih tukul-kulan hamu amang hela nak boruku ate boru jala ingok podaku inan iko burjuho marsi matua urus si matua mon denggan baik koinang boru ni raja las rohanami mabege molo denggako marsi matua jala denggako di keluarga raja gugu ateinang ima podaku tuho butima ini ada kamu surat ditaruh naik. Koordinasi dari angkatan yang nami tujuannya. Bah, ada yang mereka.
Saat di Solo main saat tu baktian, ubasat kami on ulo sotu kamu ang boru nami na boru nami. Saat may pagabian, saat tu horasan. Betul. Saat tama, mereka musiknya. Tuhan tadi watama namang kau ibas basuna. Sama. Betul. Ulas baru orang nama jalo. Pasal tahu. Betul. Ulus na buo pasal tuamu amang buru nami saru na saya tu watama namang gohi pasu basuna. Pasal tamu. Muli kakakmu tahun nasarku tanggal 10 saya Juni di Siborong-borong asal hatta silang dong bebe bapak tuan besok aku tamon yang di baso di tatenang soalnya mana ni hamuna dua di mana kingan pancalo pasu-pasu perbegasan kami siap bagas jorok sudah hatan itu hani saya sahat metenang di dokon di dalam rumah tangga nina dan adona tamat ido alana puasa terus dilean sertifikat suara obun nasumoro ba anak pedi hamu riris baru piatong torok sahat ni soluman sahat tibotean nunga sahat beta ulahon majalwada tahami siak kamu manggararada tahamu tuhami basaha mahita sudah itu parhorasan sahat tu panggabian toktong diramoti Tuhan Betul. jadi Asal pasal tanu na solot tu hela do buru nami. Bahan na sumas-sumani.
bigay ambok pariban ni si Sundari masuk ngate. Aka pariban na mo. Ini kami Namboruna. kakaknya, namborunya. Kalau kau panggil Sundari, kami panggil Bella. Itu panggilan kesayangan kami. Ya, itu panggil kesayangan kami kepada wanita cantik yang di sampingmu itu, adikku itu Bella. Kalau kau panggilnya Sundari, itu bagus. Tapi panggilan kesayangan kami, adik Bella yang cantik baru Arwan. Ya, jadi kami datang kemari turut bersuka cita. Abang Pendeta Nababan dari Siantar. Abang yang paling ganteng, aku loh orangnya. Tanya karena dia pemarah Bella, siapa suruh kawin sama orang pemarah? Untuk itu kelemahan, kekurangan, kelebihannya kalian padukanlah menjadi kasih sayang. Ya Victoria, ya Ede ya, Bella ya. Jadi kami memberikan ulus sebagai tanda sukacita kami dan permohonan kepada Tuhan. Dengan harapan kami, Tuhan akan memberkati rumah tangga kalian mulai saat ini, esok dan untuk selama-lamanya. Masih ada ini yang mau sampaikan. Di sini yaitu untuk menghadiri pemberkatan nikah adik kami di sini. Selamat berbahagia dek, menjadi rumah tangga yang selalu diberkati Tuhan ke depannya. Dan kalau orang apa bilang sakinah mawadah warohmah katanya. Sampai kakek nenek. Rapat kami marjoget-joget do pariwan namion. Mengkamujo lagu gotik goyang iti.
dia para tikion. Dison dela dohoto Victor roro habio kungu seneborhu rosa silain ro tulangmu baribing ro tulangmu bacaita ima dinama calo pasu parbugasok kamu siap bagas joran itu satu buah lala ima tu buah sikurung di dulu untuk liris marboru hamu otok torok matutu asapin atikom hujur di dulu di kabian mana tu dia pihamu mangalaka saya tu si mahamu rapotan akabar saulian matutu sahak di sulu menna sahak matu bontian nunga sahak tamu tutu bacalo pasu parbugasok ni sahak may tau saluk na tu pangkabias sahak tu pakola matutu jadi dia mu parmusik nami nang mangulo si mahamin tulang saluna padang memanaho partusi Aku